Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba kabar sanak sadalahnya khususnya nan subscriber jo penonton ambo. Mudah-mudahan tidak kurang satu apapun juga. Daya rezeki, kesehatan, segala sesuatunya lah. Kalau dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kini ko ambo kamambia tentang itunya menjamah, itunya menangkok ikan gariang. Kebetulan alhamdulillah pada kini ko kebetulan ayah lagi sedang ketek, jadi cukup menyamah dan niko pun di luar daripada batih lubuk larangan. Sebab kalau untuk kawasan Siko sebagian ada yang memakai lubuk larangan dan sebagian lagi ditinggalkan untuk para penghobi, baik untuk memancing, menjamah segala sesuatunya. Sedangkan dari batih lubuk larangan adanya dibaringin di atas di dake kelok pagi, ada peraturan-peraturannya di sini. Nah jadi kalau melanggar peraturan, nah tantangannya sekian puluh karung semen. Termasuk itu tuh menjamah, memancing, pokoknya nan jenis menangkap ikan lah, apapun juga bentuknya. Jadi kini lokasi kami di luar dari batih larangan. Hanya di Sikoko yang membosarankan bana, tolong hindarkan dari sifat yang namanya mamutai, maracun, manubo, tolong hindarkan. Sebab kalau di antara barang tiga tuh taruh pabuik kini sekian tahun lain nanti ndak habis hasil sedolahnya, ndak hanya kadang-kadang dia tapi yang ketek-ketek pun mati. Jadi tolonglah hindarkan di antara tiga itu maracun, mamutai, dan manubo. Tapi kalau hanya menyamah, memancing yang di luar daripada lubuk larangan, alhamdulillah tidak ada halangannya sama sekali. Jadi kini kami pai Balimo. Nah untuk video selanjutnya ditunggu keseruannya. Mudah-mudahan ada mendapatkan hasil. Nah jadi untuk pembukaan kita tutup sekian. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masuk lentang gua.
ketek-ketek masuk Anji. Bocil. Kecil je. Apel ya. Kinjek tu dulu. Pasang keluar, peso pun ha. Tu ha. Kulit yang kacau je. Betul batu pa. Rồi. Phải đang đi qua lo. Cái gì? Jadi kan jadi di sini. Ada kadang belakang. Tapi Ờ. Thế rồi à? Lalu ya. Ada mana? Jadi bang ada kawah, anjuran ayat tu. Đây là đang nói này nè. Cái đứa này đang tôi đi nữa chỗ này là đây là điều nhất rồi. Cái thua gì nữa? Cái gì này? Đang phải không? Đó thì lại Ra. Tu nek kate. Nek kate. Kolo. Pecik nak keluar. Yo, mendeko lah man mah. Nek kaki cek ke kete. Mampot lah kure leh lo. Lama cái đấy. Yang nak ketik je lah. Ndak lah tibono ka karuah tu jauh hilang ikor dah. Lape me kolia. Ko iya karuah na lo. Loa hay gì? Loa hay gì? Giờ đang cho nó gì? Cái bằng này. Cái miếng thế chứ. Jalan dah. Cantik lah pergi dia. Tangan lu dan. Cek pen. Sedia na dia tenan dia pen ah. Titik tuai. Titik tu pen tagak ah. Dia mana? Dari gede dah. Lihat pen. Lah amin tadi.
keluar dah. Hah? Tak tunggu anak dan. Dah. Ang Bapak ni malam kau eh. Bapak ni. kau ya. Kau. Ini tu. Juga jadi ya. Dua. Ah. Dua. Biang. Ini jadi kemana ni? Hả? Giờ lúa nó có vẻ là pí như này. Cái con lúa đuối ta cá ấy là pí này kìa. Mai đi đấy. Đi lô. Hả? Cái khối là cái này lô đó. Cái này lô đó. Tên tăng khối đó. Cái này là lô rồi này. Ndak nyo, ndak masuk ada jalon cowok ro. Dia lô đó. Ah, Right. Dia ayah. Men là. Dia ayah nak dia. Orang dari nak tengok dia. tua dingin tu tua. Thôi rồi chị. Đi ra đây qua đi qua đây. Mang kata ke tua. Tua galak ke tua. Lah kau. Kadang-kadang punya deh. Ah. Mikolo tak jalan lu kami dah. Kami pun tak ada kami puan. Kolo kalian dah. Boleh tahu dia. Di keluar jalur aja. Bangkan dia. Macam ni. Tak tu. Hei. Mana? Apa tu? Bang cincin ya. Yang eh. Này là đăng gì á. Bây giờ ra là cả đăng đi gà. Gì đăng qua đi về. Có gì coi gì nha. Gì? Nào đang cuốn quá. Đâu. Rất là độ trẻ. Teh lihat. Đây nè. Ah. Ini bang buah. Các bạn. Jalan besar kalau jalur pen. Đâu. Saro anu ngelacak tadi deh. Ra phải lên jalur để ra. Kan dia. Ah, nagam ni.
đang của ai đang tốt đi nữa mẹ cái này nó đi thật phòng ngủ rất là gì ấy Ôi hello. đi nè Hello. con đi đi à Hello, hello, what? đây đây nè đúng rồi thế đâu ạ lang thì cô đi ra chủ cái này Weh, mat pela. Ante dia jalur dah dah. Nak pergi ni dah dam mah. thế là đang của này thích mất lên đi rồi thích của quá đi rồi cái đằng thì cái hả Tệ à? lá hay là này Iya. hả Yo. Pen, atau pen. Tuan antari sedoi. Angke lah kan gampu cie itu ha tuh ha. Uniknya cek, petang punggung ah. Itu aja lah. itu nggak sampai dah Lagi. Kedua lah ya. Nah, itulah hasil kami kini ko. Kalau lagi suka jo video kami, like, comment, subscribe. Nah, jangan sekali-kali memutai, meracun, menubuh, sebab akibatnya akan fatal. Jadi kalau menjamah silahkan. Nah. Ampun, Ben. mantap Ah, tuh.